در برنامه اخباری آزادی خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیمتان میکنیم و من شالگل خوجه همراه شما. سلام بینندگان عزیز، امروز 18 ینور در برنامه این موضوعات جای داده شدند. ҳалокати вазири корҳои дохилии Украина ва 16 каси дигар бар асари афтодани як чархбол дар канори Киев. сардиҳои ахир ба фурӯшандаҳои бозорҳои Душанбе хисорот овард. баъзе аз маҳсулоти кишоварзӣ талаф ёфтааст. ҳавои берун хунук чиқадар мо шабона бисёртар мепечонем адиёлу чизои ғавз хатиги мисол ҳамила сар назанада. ва имомхатиби ноияи Восе аз минбари масҷид ба майдони бозии футбол омадааст. мураббии тими Ҳулбук бовар дорад ин тағйирот ба нафъи онҳо хоҳад буд. хай бачаҳо қатъи мо маслиҳат кардем, даста ҷамъона хай мо розигии худро додем. бар асари афтодани як чархбол дар канори Киев кама 17 нафар аз ҷумла вазири корҳои дохилии Украина Денис Монастирский ва муовинаш Евгений Енин кушта шуданд. раиси вилояти Киев Алексей Кулеба гуфт, садама рӯзи 18 январ дар шаҳри Бровари тақрибан 20 километрии шимоли шарқи Киев дар наздикии Кӯдакистон ва як бинои истиқоматӣ рух дод. сардори пулиси миллӣ Ихор Клименко гуфт, дар натиҷаи садама беш аз 20 нафар аз ҷумла 10 кӯдак маҷрӯҳ шуданд. сабаби садама маълум нест. ба қавли Антон Герашенко, яке аз дастёрони вазири умури дохилии Украина, сабабҳои фалокат таҳқиқ мешавад. сардиҳои ахир дар Тоҷикистон ки ба тамоми бахшҳои зиндагии сокинон таъсири манфӣ гузошт, кишоварзону соҳибкорони бозорҳоро низ ғофилгир кард. онҳое ки натавонистанд маҳсулоти полизии худро дар ҷойҳои гарм нигоҳ доранд, аз талаф ёфтани он нигарон ҳастанд. дар бозорҳо бошад, фурӯшандаҳо меваву сабзиҷоти худро аз ҳар роҳ, аз ҷумла зери курпаҳо нигоҳ медоранд, то сармо назанад. харидорон мегӯянд, дар ҳолати бепарвоӣ маҳсулот метавонад камчин шавад ва нарх дар бозорҳо боло рафта ба ҷайби онҳо зарба занад. Сарвинози Рӯҳулло ва Нигораи Фазлиддин бо фурӯшандаҳову харидорон суҳбат карданд. наҷмиддин зери ин курпаҳо маҳсулоти полезиро нигоҳ медорад, то аз сардӣ эмин монанд. ӯ ба фурӯши помидору бодиринг ва қаламфури булғорӣ машғул аст. маҳсулоте ки дар фасли зимистон камчин ва нархаш гарон аст. ин фурӯшанда аз ин роҳ мехоҳад аз талафёбии маҳсулоташ аз сардӣ пешгирӣ кунад. агар мо ин кора намекардем, помидор бодиринга сар мезад, ҳавои берун хунук чиқадар мо шабона бисёртар мепечонем адиёлу чизои ғавз хатиги мисол ҳамила сар назанада. ҳоло аксари фурӯшандаҳои бозор барои эмин нигоҳ доштани меваву сабзиҷот аз ҳамин роҳ истифода мекунанд. дар анборҳои махсус барои нигоҳ доштани маҳсулоти кишоварзӣ дастгоҳҳои гармидиҳанда низ насб шуданд. рӯзҳои ахир сармои қаҳратун дар Тоҷикистон ҳукм фармост. сардиҳои рӯзҳои ахир ба тамоми бахшҳои зиндагии сокинон таъсири манфӣ гузошт. талоши соҳибкорон барои пешгирӣ аз талафёбии маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳолест ки харидорон аз эҳтимоли камчин ва гарон шудани нархи он нигарон ҳастанд, зеро ба гуфтаи онҳо натиҷаи ин ҳама метавонад ба ҷайби онҳо ҳам зарба занад. мевагишам ҳамашам хунук мезан охир хунуки зад вай деқондам ваям вай меша зарар меша вай мисалам 4 сум мефурӯхта гиза бо магарим бо ин дафъа бера 5 сум куниш 6 сум вай шондан дар кор гузарада. маъмурияти бозорҳо мегӯянд меваву сабзиҷоте аз сармо талаф ёфт ки соҳибкорон рӯзҳои аввали сардӣ натавонистанд сари вақт онҳоро аз берун ба анбор баранд. ҳарчанд мегӯянд онҳо соҳибкоронро аз қабл огаҳ карда буданд. дар растаҳои бозор маҳсулоти талафшуда аз сардӣ ба мушоҳида мерасид. ва соҳибкорое ки бисёр талафот диданд аз ҷиҳати мевагиҳо, аз ҷиҳати сабзавотҳо, мо бо онҳо ҳамкорӣ намудем. аз баъзе хароҷотҳо ба онҳо кӯмак расондем ки дар оянда бо онҳо ҳамкорӣ кунем. сардиҳои рӯзҳои ахир на танҳо ба меваву сабзиҷот дар бозорҳо таъсир гузошт, балки ба гуфтаи кишоварзон баъзе дарахтонро ҳам сармозада кард. ҳайдаршоҳ акбаров, собиқ вазири кишоварзии Тоҷикистон, мегӯяд, хунукии бештар аз 15 дараҷаӣ ба дарахтони ангуру анҷир ва анор ҳам таъсир кард. ба гуфтаи ӯ ҳатто дарахтони лимӯ дар гармхонаҳо низ сармозада шуданд. барфу сардии рӯзҳои ахир ки ба гуфтаи ҳавошиносон пас аз 15 сол дар Тоҷикистон такрор шуд, сокинону кишоварзон ва фурӯшандаҳои бозорро ғофилгир кард. акнун аксари онҳо мисли Наҷмиддин мегӯянд, бояд ба ин гуна сардиҳо аз қабл омода буд, то ба ҷайби соҳибкорону нархи маҳсулот дар бозорҳо таъсир нагузорад. Сарвинози Рӯҳулло, Нигораи Фазлиддин, Озодӣ, Душанбе.
برنامه را ادامه می‌دهیم. عبدالله شمسیدین پسر شمسیدین سعیدов یکی از فعالان مخالفین توجیک به نزدیکانش خبر داده است که مقامات آلمان او را دوباره به فرودگاه آوردند و احتمال به تاجیکستان فرستند. او از نیمه ماه دکبر سال 2022 در بازداشتگاه در آلمان بود. مهلت نگهداریش در آنجا روز 18 ینور به پایان رسید. پدرش شمسیدین سعیدов روز 18 ینور به رادیو آزادی گفت او صبح از یک فرودگاه آلمان تلفنی با همسرش گپ زده گفته است که او را به فرودگاه آوردند و ممکن است به تاجیکستان اخراج کنند. خویشاوندانش میگویند احتمال است عبدالله شمسیدین بلافاصله بعد بازگشت دستگیر شود. با ادامه فروم جهانی اقتصادی در داووس شویتساریا یک مؤسسه امدادی گفت تعداد افراد فوق‌العاده دارا و فوق‌العاده قشاق در جهان در 25 سال گذشته همزمان زیاد گردیده است. این سازمان با اظهار نگرانی از افزایش نابرابری بین دارا و ناداران در جهان خواستار مالیات ستانی عادلانه شد. کیومرثی عطا موضوع را ادامه می‌دهد. صدها میلیاردر، دهها وزیران و رئیسان بانک‌های مرکزی این هفته برای شرکت در فروم جهانی اقتصادی در داووس شویتساریا جمع می‌آیند. نشستی که آن را محفل ثروتمندان جهان نامیدند، آنهایی که به قول اوکسفام داراتر می‌شوند. جشنواره ثروتمندان برگشت و تحقیقات نو و نگران کننده ما نشان داد که 1% ثروتمندان جهان از سال 2020 این جانب 3/1 ثروت آفریده در جهان را به دست آوردند. به گفته اوکسفام قسمی از این ثروت جمع کرده آنها پولی است که حکومت‌ها برای مدد به اقتصاد جهانی در عهد کارانتین‌های کرونا ویروس در سال 2020 ریختند. این کمک بسیار مهم بود. عین زمان ثروتمندان از این کمک و رونق بازار سهام بهره زیاد بردند. بدون مالیات بندی پیشرفته در واقع ثروتمندان جیب‌هایشان را پر کردند. برعکس با افزودن قیمت غذا و سوزشواری پول ثروتمندان زیاد می شود. به حساب اوکسفام کمش 1 میلیارد و 700 میلیون کارگر در کشورهای زندگی میکنند که تورم مزد کارشان را میخورد و به عباره دیگر آنها را قشاق‌تر میکند. عین زمان بالاروی قیمت غذا و مواد سوخت به ثروت دارایان می‌افزاید. ما نشان دادیم که 95 شرکت استحصال غذا و مواد سوخت سال 2022 در واقع 2 برابر بیشتر فایده گرفتند. حالا اوکسفام می‌خواهد مالیات اضافی که با نظرداشت درآمد زیاد از شرکت‌های انرژی می‌ستاند از شرکت‌های استحصال مواد غذایی هم گرفته شود. به گفته اوکسفام باید میلیونر و میلیاردرهای دنیا 5% مالیات اضافی پردازند. پیشگیری از نابرابری فوق‌العاده ممکن است. یک پیش شرط اصلی جهانی برابر ستانیدن مالیات از ثروتمندان است، نه از پرستاران و معلمان و صنف میانه، بلکه از طبقه‌های بسیار بالا که اندازه عادلانه پردازند. برگزار کنندگانش میگویند فروم اقتصادی جهانی به نفع همه است. خطر بسیار شده است. ما باید راه حل جنگ و مناقشه ها را یابیم. باید تضمین دهیم که بر رکود نافتیم. اقتصادی ما مثل سالهای 70 10 سال باز سست رشد می کند. برای رفع این خطر حصه همه ما است که برای اقتصاد امن‌تر و فراگیر و رونق یابنده جهانی کار کنیم. بانک جهانی ماه اکتبر گفت که به سبب تورم زیاد و رشد سست اقتصادی مبارزه با قشاقی از پیشرفت مانده است. برمیگردیم به تاجیکستان. خدمات نظارتی دولتی تندرستی تاجیکستان میگوید تاکنون در کشور یگان حالت مرگ از استعمال داروهای استحصالی شرکت هندی ماریون بیوتک را ثبت نکرده است. شرکت هندی داروهای را به مثل دوک یک مکس استحصال میکند که اخیراً در ازبکستان از استعمال آن 20 کودک فوتید. مقامات تاجیک گفتند این دارو از تمام داروخانه های تاجیکستان مصادره شده است. همکارم امیر ایسویف این مسئله را تحقیق کرد. امامزاده اصلدین ظاهر مدیر آزمایشگاه مرکزی خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در صحبت با رادیو آزادی گفت که سازمان جهانی تندرستی فقط سلسله‌های مشخصی شربت دوک یک مکس و امبرانول را در نظر دارد و خوشبختانه این سلسله‌هایی که در اعلامیه درج یافته است
дар муомилоти бозори фармасевтии тоҷикистон вуҷуд надоранд. шарбати амбронол солҳои тақрибан 5 сол ин тараф ба ҷумҳурии тоҷикистон ба таври расмӣ ворид нашудааст. инчунин аз шарбати док 1 макс низ то куни ягон арзи шукат пешниҳод нашудааст ва ин яке аз дороҳои маъмулӣ ки дар тиб истифода мешавад мебошад. аз ин лиҳоз новобаста ба оне ки ягон намуд арзи шукат пешниҳод нашудааст, корҳои эҳтиётӣ ва тадбирҳои пешгирикунандаро амалӣ намуда истодаем. тибқи санҷиши ибтидоӣ дар таркиби доруи док 1 макс гликоли заҳрноки этиленӣ ошкор шудааст. фурӯш ҳаст ки нест? Нест. Хеле шид нест. Мода уже 5-6 моҳ шид мода нест вообще. баъд аз хабардор шудани ҳамин ҳодисаҳо мо фурӯши ҳамин доруро манъ кардем. фурӯши ҳамин док 1 максро ҳозир тақрибан 6-7 моҳ шуда мо ба фурӯш ба мардум пешниҳод надорем ҳамин чизро. фақат ҳозир амброгу ҷои ӯ дар золатай звезда ҳаста, баъд барои ҳам температураро гум мекунад, ҳам сулфа ва балғама гум мекунад. моҳи декабри соли гузашта 20 кӯдак дар ӯзбекистон аз истеъмоли доруи док 1 макс ҷон доданд. бо қарори созмони ҷаҳонии тандурустӣ фурӯши доруҳо дар ӯзбекистон ва чанд кишвари дигари осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикистон манъ шуд. меравем ба вилояти хатлон. чанд рӯзи пеш бозигарон ва мураббии дастаи ҳулбук дар ҷануби тоҷикистон имомхатиби масҷидро раҳбари даста интихоб карданд. онҳо умедворанд ки Саид Акрам Сироҷев барои пешрафти даста ва рӯёфтани он ба мусобиқаҳои баланд мусоидат мекунад. маҳмуҷон раҳматзода гузориш медиҳад. имомхатиби ноҳияи восе аз минбари масҷид ба майдони бозии футбол омадааст. ваъз дар масҷид ва машварат ба бозингарони дастаи футбол ду коре ки ӯ бояд ҳамзамон анҷом диҳад. дар як тасмими камсобиқа рӯҳонӣ Саид Акрамро президенти дастаи футболи ҳулбук таъин намуданд. ин таъинотро бо дархости бозингарону мухлисон номиданд. ӯ дар гузашта 3 сол дастаро сарпарастӣ кардааст. то вақте ки шодравон Шерали Суфиев буданд бо ҳамроҳи ҳамо будем, футбол қати даста қати будем ва дастарам то ҷои муваффақ шуда будем ки то ҷои дуюм сеюмам рафта будем. рӯҳоние ки раҳбари дастаи футбол шудааст мегӯяд барои рушди даста талош хоҳад кард. ӯ аз миёни соҳибкорон барои кӯмак ба даста сарпараст меҷӯяд. як иқдом гирифтем ки ҳамин командара имсол бигирем соҳибӣ кунем ва муваффақиятҳои навбанав бо ҳамроҳии соҳибкорон иншоалло як ба муваффақиятҳои навбанав соҳиб шем. ҳоло мураббии тими ҳулбук бовар дорад ин тағйирот ба нафъи онҳо хоҳад буд. дастаи ҳулбук соли 1982 таъсис ёфтааст. чанд соли пеш дар лигаи олӣ буд. ҳоло дар лигаи аввали футбол бозӣ мекунад. мураббии даста мегӯяд ки як сабаби дар лигаи аввал мондан адами шароит аст. ин ҳолат водор кард то бозингарону мураббӣ барои таъини домло якҷоя овоз диҳанд. ба мо ҳам хеле таклифҳо шиданд, чӣ шиданд, хеле бачаҳо қати мо маслиҳат кардем. даста ҷамъона хеле мо розигии худро додем. буҷаи солонаи дастаи ҳулбук 350 000 сомониро ташкил медиҳад. нарасидани маблағ буҷаи кам дастаро дар мавсими гузашта ба зинаи ҳафтум фаровард. акнун раҳбарияти ҳулбук умед дорад бо иваз шудани раҳбар даста мавқеашро иваз мекунад. ҳоло дар восе ду дастаи футбол аст, яке ҳулбук, дигари Файзканд. дастаи Файзканд дар лигаи олӣ бозӣ мекунад. домло мегӯяд раҳбарии дастаро ба он хотир ба ӯҳда гирифт ки бозии онҳоро дар лигаи олии футбол бубинад. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, ноҳияи восе. бинандагони азиз, 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён расид, вале хабару гузоришҳои навро шумо метавонед чун ҳамеша аз сомонаи Радиои Озодӣ ва саҳифаҳои мо дар Фейсбуку, Инстаграм, Твиттеру, Телеграм ва ТикТоку Одноклассник пайгирӣ кунед. мо шуморо фардо дар барнома мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.